Voini February ninga kumsang ni somni pali thotan ni ani a karthar bul kan chan le ta in zawain che baile vekule chin zofa pol ni te hin rem ro se remna siam chin ex chief minister puzoram thanga chet a hun tlwanga chak chuak Myanmar political analyst chin civic movement CCM chuan chin mi puite malam hun thlirin chin revolutionary force te inkara arang theng bera anin kar thil chin fel ngai te chin fel dan tur zonga malavat turin an nge na ni hengen na lo chhuana chan he chin revolutionary organization thren khat intel khomin chinlen council ti ming choya poldinin chinlen sarkar andin wanga lo ir chuak ani Myanmar rama sipai ten thone inan ponglak na kumthumna chamchia February ni khat khan chief minister le minister sompali omna chinlen sarkar chudin anita ani ti chuan chin state tlang tin mual tin a om junta sipai sarkar do dal to chin zofa ral thuam keng pol sang sang te zinga he thil hin nam anga hlotlin na ra bi pakhat nia ngai an oma chen khatero chuan a soisel zonga mala a he sarkar thar lo piang he andem thunga pompui thelo pol te chuan anlung oilo thona satakin anlo au chwa pui ve bok ani revolution an nei tantera tanga kum thuma lo tlin mek chuan chin state ma niom na bial thewa tanga chanla in swal sipai do to chin arm group te inkara ngai dani nang lo tak tak te chu an ho to te zinga lo piangin tunla hian an inkara in ngir ngona sang ber athlengta ani India ram Mizoram state chunga hian chin state ex chief minister telin MP le MLA te anon tlan nuala an mani anga mani sahim na zonga ronral tlan kanunaw zong na thlak te mi singa vel an omnia shiatani a Mizorama Myanmar ral tlan te hilo theilawa in humhim na pek angai na chanchu junta sipai ten mi puipui soilo tam tak chanmu malpo omlawa anman chinba ka anin le lo ten ti chiat saka me chiate an pong swala an mi pa te an tha ba ka an khwan hal sak thin bokani ti chuan an chen na bial thewa tangin thalai rualten ramle nam channan ral thuam an mu the ang angkengin mipui sipai pol PDF CDF andin ta sup supa tuna chuan meithal silai keng thren khan automatic rifle an hum fer fur to a khopui tak tak ti lo chubial tam taka military junta sipai chuakin mipui ven him na an thok mek ani chin state telin zo na thlak zong zong he khovel mun sang sanga kan cheng dara atlem bera India Myanmar Bangladesh le ramdanga noi somli panga borvel chu kan om to ang kanin pum khata kan tanwal phot chuan chin zoti in nam chak tak angin kan ding chuak theya ma se kan boina le har sat na to thin chu keimani le keimani kanin do thin he ani ti phat rual ani lo heyan chin zo nam anga kan din chwalo pha na ni man lai kan pi pu te anmol emem laya khwale khwa chi le chin do thin ni na hian kan the sena thalo takin chi alo tu dei to wang po ani ma na kumsang bithar alo kai nu hian thang thar ten an ming ma le nunga le khathiam chin chi ana title ro pui pui om to nu poin hein huat na chi hian tun thlengin chul khat kwal nam khat le thla khat kan ni nain shereng chung si in kanin soisela kanin mutling lawa pakhat le pakhat in choi moi le in dom kan ain in nu thlak tum ni om zia zangin khwale tlang dung adan lek chuan pol khat le pol khat hi kanin erin kan khosata mai thina ni har satna lian thamlo thleng zinga tu nanga Myanmar military council sipaiin lal an shot wanga kanram le namin ron noi chimi hunemo meite hovin an chen na biala tanga no chwa min tuma min tha mangvek an tum huna ero chuan mel mathumun kan nei wangin inlung rual ang chuan kan lang ve boka ponnama be kan to chang chawin kan tang rual emoti mei turani a kanral muan deuh hleke ro chuan keima ni le keima ni kanin dole ngal zelani din mun tha le ho tu ni nai mo hi memal le pol dangin an chane mo hian thik na le I signa kan nga lu tuka he hi ril rulama nam puiril ru kan put theilo wangani kan din mun are the angin kan ri rupiat mangpo are the ti alang chiang hle mai chu wang chuan ngai dani nang lo te chu in rem na le in soirem na manga chin fel the ani thu mi puite sha tir kan du a hetia han thlir mai chuan chin zo na thlak te hi nam hlom khat ni mai omina langa ma se chungril lama chuan Burma rama chin zofa te hi
chibing hlum lian somnga pathumin an oma mani omna biale namang zelin anin chendar ani tlanga dan le tong adanga tonga dan le ngai dana dang mai ni in alangta ani chutiang alo thlen lai mek chuan junta sipai lama thopui theite po anlo omti kan thile zela politics a chuan hetiang thil hi a sensitive hleni chin state chunga chin zo nam zinga ngai dani nanglo an omani chuan in gender zonga thutlokna siam ai chuan political dialogue manga chin fela tul hleni tuna landan chuan CNF right to Chinlen Council le ICNCC tia shiat chin ni nanong chin brotherhood te kai shwai te inkara in shui po na na sataka omani mela ral thuam keng pol anni to wangin thisen chhuana tamtak boina tamtak om theiti ka muni har satna le boina te punlun main dokan kil hawa chin feldan tur soi ho hi athaber sagain le Karini state ang bukin chin state hi airstrike mga be na tuar na saber ram ani a kumthum chungin civil mi le nam sipai zanga somnga an thito a atlem bera mi sang khat vel jela antang to ni in chin civil pol then khat thu chwa chuana tarlang chin sarkar din chungchanga civil society pol sang tingai dan chu heng pol ni te hi do kan kil howin inrem siam se ti hiani Parliament of Chinlen din ani tluang chak chuak Myanmar political analyst Chinlen Council chuan thu chua order number 2 2004 mangin det ni thlani kumsang ni somni pali khan Parliament adin thuatar lang ani Chinlen Council Constitution Chapter 3 Section 32A le Chapter 4 Section 42 52 53 angin Chinlen Parliament member te chu Chinlen chunga kumsang ni somni November thla Myanmar general election in Thanpuya mi pui thlan tlin junta do dal tu te atanga ruatani a chung te chu pakhatna pu ong nai speaker panina pulal minthang deputy speaker pathumna pu pathang palina pi ni suilian pangana pu kanham parukna salai mio thai pasarina pu tialing pariatna pu ralpeng pakwana salai minno somna pu sein ong som pakhatna pu si zachung som panina pungun vung som pathumna Dr. ngai tammong som palina pu paimin som pangana pi khin sulin te anni kantarlan to angin ICNCC atangin mi pui thlantlin MP zongjong somni pasari atanga telvektura seat reserve ani a MP som pani hian ala zom ri lawani Chinlen Constitution hian dan pui Constitution ina azi angkhan kan lo tarlan to angin heng ni na te hi arwat bokani pakhatna Attorney General panina Auditor General le pathumna Chief Justice Attorney General he dan lam kai noya mo porto officer sang berani a Supreme Court Chief Justice ni tora ante fungcho nei kim turti ani Chinlen Council hian engtin nge chip char taka zia lan ti ria chian ani lawa India rama chuan president in arin tok chung ni na chel theani central sarkar in thaka piang in ain thak thina ni a adu hununa abang theibok ana ber chu sarkar ukil ho to ber ani angin sarkar ne na dan kai noya thuron pekle malak heni maya Supreme Court le High Court la sarkar ayo in ading thina court sanga ngai thlatu angina telvek theya Parliament Royal in Khoma Potel Phalsak ani thin tin athachang dol tu tan Solicitor General ane bok panina Auditor General Sarkar in suma aman chwale laklu na zongjong endik tu a Parliament Standing Committee peng pakhat Public Account Committee nen in nai taka thokhole in ron ton turan ni Chinlen Constitution a chuan kumlama upachin bithlia omlawa kumsom thuma atling turti ani a India chuan kumsom rukpanga ain au palau turti ani pathumna Supreme Court Chief Justice Democracy rama chuan Supreme Court hi sarkar kalphung dik lo lai po anne na thlenani chuan Supreme Court hian sarkar malak na kal zong point thutlok na siam theya sarkar dan siam tinge po anol thein atidanglam theini Chinlen Constitution a chuan kumlama upachin abithlia lawa kumsom thumatling turti ani a India chuan kumsom rukpanga ain au palau turti ani India rama hian Supreme Court Justice ni tur chuan kumnga chung tal High Court pakhata judge ani turani atia ani lawle azona kumsom tal
High Court pakhata ukil advocate thok turani ati alani lo fo chuan presidentin angai danin dan lam mithia mithatak ani turani ati suipi miao indona a military sipai te antol kir Khanti district administration trulamin ruang sompanga anchar thuan soi nimin Khanti district number 2 battalion te chuan military council army ten suipi laklet tumin anbe thuan soya military council army lamin ni somnuwa sipai somhli hliamle thi anne nual nuwa anin nuk dokta ani January ni somni pathuma tangkhan military council le Santit army ten air missile mangin suipi anbeya kan thudon danin military council te February ni thumzan laya khochunga anin tir lut ani ni som chung khan mel maruang som pangale liamna taktwar mi somli te phuman ni a Khanti district number 2 army ten thalak nen an tarlang ani military council in suipi city number 1 military zone anwabe khan Sagain region special force Khanti district force le pakafa ten anbeleta military council in anne lawawangin ankirle a khopui po angai angin omle theidonani NUG Ministry of Defence tens military sipai letle anom chuan anka hlum ngal tur thuan soi defense lamatanga thudon danin indo chung khan military council in rikhale khian nena helicopter supply in humlin city anbeya jet fighter nen silai ri thoma chollo ani suipi city hi military hnuai thrin ani a nikum November kumsang ni somni pathum khan civil defense force ten suipi military council camp anruna November ni somni pani khan an lata ani December ni somni panga tang khan military council in nungdol to nein anon kira mase ni somnu leka anin nuk dok le ta ani civil defense force ten November ni nga a kolin anla a November ni saria khampat ti chuan November ni somni pani khan suipi December ni som pathuma molu city po anlata bok ani military le civil lamin PDF lak to howanin chu wangin indona arab thlak le military council le piuso balloon force mi zathum ten zingkara people's defense force an manchawa thol kolin township borak aso sang zwal nia thudon ani public defense police officer pakhatin kutong ku khwale kanbalu township atanga military ten kolin township anlu to thua soi February ni thumzana tangin military ten kolin khochim le mar munlia in chendarin anbeya kolin infole kolin revolution KR local revolution news cover to this one military council force te wanga committee antlan chia thuan chua anro rel theilo na munani a chu wangin ti chiadvek andu ta ni hiti in local mi pakhat chuan soya military council ten January thalai hola tangdei to khan civil defense force noi kolin khwalak alotum to a kanbalu tangin an 6006 North Battalion an kawa mi som pasari helicopter mangin concentration camps le 12 military base an thon ani Kolin district superintendent office lamin Kolin khwa military council troops ne na lekha thona Kolin district number 1 le 2 battalion Sagain region pakada Kolin district le federal wings joint force tenen November ninga kumsang ni somni pathum khan anlo beito ani National Unity Government Ministry of Defense MOD War Region number 110 Military Council mi somnga anthi thole mi somni pakhat anin hliam thua puanga indolai chuan Military Council 10 airstrike voi somli pakwa nein Civil Defense Force lamin nunna anchanani nunna chan zat ero antar langri lo khwa anlak nuin Piu Military Council le Kanbalu Districta Piu 10 November karni na khwala kirle antuma revolutionary groups 10 davin liam toran tamhle ni Military Council 10 Kolin Khampatle Suipi beima se revolutionary groups te antorkir atrol fawa February ni thumkhan NUG le PDF District of Troops 10 Suipi indona an tlom tak wangin military te chu antlan chita ti kan thulak na chuana soye KNDF lamatringin Loiko City support nan strategy pasari naman anidon ti ansoye
Karenni State KNDF Deputy Commander-in-Chief Maui chuan Karenni mi paten loiko capital anlak theinan strategy thar an ngai to mek thua soi Karenni army ti chuan loiko city chu thlathum chung anvil to a February nili thlengpo khan achanve ai zau nei the anin beisia KNDF strategy number 7 siam turin anin ring to bok Karenni State Military Council ten mipuite chu anin thewa ho turin thu an pe ani Yandama bang achimtel ta ka chuan biru chunga hnungdol tu ni reng ai chuan ti in KNDF chuan strategy thar an ngai to ani min tho puite che o ti in loiko township mi te an soma idau tlangila inorang o ti chuan kan vain kan lomang kan history anianga Atei ang berin kan ziak nge yang ato bera chuan loiko demoso spy sa cheng loiko no pangte po kong kan ko mu don ani ti in mawi chuan asoi ti chuan KNDF chuan kumsom pariata tanga somli inkar military rural na daudu zongjong te chu Karenni khomini na pek anninga state dang mi te po telve thiang ani ti apuanga do hanti hian military kal zonga umti nani maya apply do ti chuan office mo medical emo export le position danga ten apply theidon ti an soibok chung thu puan ani nu chuan protester te revolutionaries te CDM staff an kalnuala heta tang hian zir chiang in civil servant kara po military en thlato anom nualani ti asia the ani Karenni military unit chuan masi CTA Karenni joint force dongin sathit le mochia thunhoya anda mekani lelama Karenni mi tele rescue army KNDF 10 January ni somni pakwa khan military council camp somni lai mai anla ani military coup kumthum chung khan Karenni state Karenni army KNDF le civil defense force nen voisang khachuang zet anin do to a military council sipai sangni zakwa somriat paruk tha anni to ani Loiko City military camp som pakhatle military base te November ni nia hontharle anni US congressman puinain Congressional Burma Caucus din aniang February ni kan US parliamentarians paniten US congressman nen Myanmar affairs anin kolto don wangin Congressional Burma Caucus din aniang ti anpuang Congressional Burma Caucus din ani no chuan US government lamin Myanmar military coup pa ma anla to ang Bill Huizeng Michigan Republican Senator le Betty McCollum Minnesota Democratic Senator te hi Congressional Burmese Caucus chairperson aninga support nei bel antum don ani Myanmar humanitarian crisis asanto emawangin parliament how to ten kan India mai theito lauti in parliament member ten ansoi campaign leader Christiana Kugi chuan Congressional Burma Caucus grupa member masahotan Congressional representative somthumlai annei anbe sei thua soi Kugi chuan Congress MP le parliamentary staff kan nga pole Myanmar tan kan malak achak don ani ti ina soibok Kanbalu township junta army ten khopani halin rilrulama Rualbanlo pakhat an halhlum bok an khonhai vai pakwa velami chengte antlan chemek zela February ni khat jingda rukvel khan kumsomli pakomi o chu minji ku sugar factory mi chu military council ten santat khwa an runlaya ansoi sakna satwangin aril ru abwai pha ani February ni thum jingda rukvel khan santat khwa chwa santum terrorist military sipaiin kumsamruk pani mi manin inven na manga win military ral thuam thachi mangin pael khwa bein jing namdar khatvel khan ama tiamin an halani nimin February nili jingdar sarile minute somni pangavel khan pali khwa a terrorist military council 10 in parukle bu factory pali an hala dar sarile minute somnga vela pali khwa chwa sanin buku khwa an kaple chiama anoloka lei khwa tiangzel chuan thapu khwa thlengin an kap zelani thapiai tharli khwa in puya miten chomadar somle minute somnga pangavel khan meya mit thei chawni anti dam chuak anomle omlo ruang charza chiat alani lauti kanbalu activist group ami in asoi tonari chuan piato khwate nongkai thayang kanchi kyabet kan mungdin yo santat min kole
pali atang ten mi an pem chwa zel thu don ani bok Myanmar sipai mang angin an cherap thlak so thle ni khati zong ka tun tumata na kan han ti chwale theite choni e